Sang mane sa sang baineku. Salama si tamu sule. Paiman si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua lata basa. Sia lata nannung lan atu ya te. Lata ala lamai mak penduan na Korintus pasal 10 angka 12 saya lako 10 karua. Mak penduan na Korintus pasal 10 angka 12 saya lako 10 karua. Apa dolo lata basa sia lata nannung tu kadan na puang. Mai komita peta da puang pak tunduan na puang pena masalo na ya umpa tuduk itu dia na kadan na tamas sambayang. Tontong bangkan ni ungkur resumanga itu dia na pak kaborok mi puang. Mui anan lan katuan kinenek kan membali-bali dalam pak porayami. Apa mi pak kaborok kan ni. Mi pagarri kan ni dia memintu salah budangki. Ya moto opuang pabatta kan ni tu umpogau katonganan mi. Totemo te laki basa sia laki nannung tu kadami. Opuang pena masalo patudukan ni. Kitandai patu borongna. Sia pabatta kan ni umpogau i. Lansangan na puang ki puang Yesu. Ki masambayang. Amin. Pasal 10 angka 10 karua pak basanta totemo nakua. Belan na tae na iya tu to umpu di kalena tu manassa. Sangadina iya ritu to napudinna puang. Na dipakondi landa dua kada nakua napu di puang. Siulu solanasang tu tontong napakaborok puang. Lan sang turan atu Buddha tabasa sia tatiro lan mai berita media sosial kumua. Buddha tu tahu lan lino maondonganna inde nalili tondok Indonesia. Tokumua lendu ia naporain na tu umpak petiruan ni. Umpak piambaran ni. Sia umpak pesanan ni tu kotona bak tu gambarakna. Ke umpake te memintu kasugiran na. Sia kameluan na pakaian na. Ya te mai otona. Sapatuna. Tasna. Sia senga na pato. Tu si masuk uli kalinna. Na po urungi. Bu tu ba tu pira-pira to untoy kaparentan. Umpak parentan ni lakote mai to nasiak iokan mengkarang kumua daan na umpogau itu penggauran susito. Belan na ia tu penggauran susito. Umpabu tu rusak tangga na tau senga. Sia umpabu tu pekutana dio mai tau senga. Siulu solanasang tu tontong napakaborok puang matua. Ia tu agan sia penggauran susito. Nati ngayoduka Rasul Paulus dia tondok Korintus. Ya tu Korintus umpamadawan bang penaan na. Umpamadawan bang tangga na sia umpamadawan bang kalena. Ondong pi anna ia tu Korintus napogau tu umpamadawan kalena anna mukun untiro madiongi sia na telle sia na sanga to kadake tu Rasul Paulus. Onopi anan usanga kalena tuto Korintus kumua lak bimadawan nia. Sia lak bimakuasa ya ana Rasul Paulus. Apalan untingnya itu agan susito. Ya tu Rasul Paulus. Tontong bang ya umpama diongan pena anna. Ondong pi. Anna tang nakalo. Ya tangga na siya penan na Rasul Paulus tula umpa si tende katuan kalena anna ya tu katuan na tau ya tomai. Siya na pamambela Paulus dio mai kalena tula maina siya matanga matampo. Ba tu umpa madawan kalena lante katuan iya teh. Siulu solanasang tu tontong napakaborok puang matua. Ya tu napa pangaradaran na Rasul Paulus kumua iya ke pasikolana ki. Batu iya ke to umpatongan ki puang matua lan puang Yesus Kristus. Ya tu lata poina. Sia lata potanga. Sia lata pokada.
sia tapo gau ia mau tukumua tai antala umpu di bang kalena kaleta. Ondong pi tai antala untiro kadake bang tau senga. Sia matampo lante katuanta. Sangadinna la parruk ki. La birisan ki. Umpo gau itu nakalo na penaan na puang matua. Ya tu la tapari batang lante katuan ya teh. Ya matukumua umba la takua usoyana ni te katuan pak kamasena puang. Dikua anna ia tu kadipudian sia kadiakuian. Bu tulu dio maya puang matua. Tangnya bu tu ludio mai kaleta sia padanta torrotolino. Amin. Ta masambayang. Ure sumanga tu kadami puang umpakilalakan ni. Daangkin nenek matampo lante katuan ki. Untiro senga, untiro madiong tau senga. Sia umpak piambaran bang kaleki. Lamurai untarima kadipudian dio mai padangki sia umpu di kaleki. Kadami unadai kan kumua. Ya tu nakalo na pena ami. Sia napo masanang na pena ami puang. Ya mo laki pogau sia laki paruk ki angkara lante katuan. Pamatoto mo kani opuang pena masalo. Ki paruk umpogau itu dia nakatonganan mi. Lansangan na puang Yesu. Ki mak kure sumanga masambayang mati olo malabi mi o ambe lau suruga. Amin. Rampoin de tu kadan na puang matua. Tarangi solanasang lante atu ya teh. Tontong ki petada kumuta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni. Kure sumanga puang tontong umpasiria komi kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.